Ah, langsung, abang. Apa? Bana ketemu dengan balang banget. Uşu. Lan turuşun var. Apam deyip bak. Ne oldu? Apam unutup kaldın mı? Ya katılmagandan keyin oldu. Давай, прощай, goodbye var. To'xtab qoch. Ne deyip lan? To'xtatpachi deysin be. Tiling o'sib qoldi o. Apam to'xtatpay qolsin. Cho'ng qiz, aralashpachi deydi. Ey, qilmay qol apang. Qayoqdagi opang, sen ko'kmay olib qolgansan. Nah senin tarbiyan qarachi, sağa qo'l ko'tarib yapında emna ko'kmaydi oda turja qarachi. Cho'ng qiz. Apam bo'la ne? Olib tur, apa. Niye? Uyda o'latasizlarmi? Ben jindimin da. Ava, apam jindi da, shunday da. Kaç. Birovun baldarını qarasang timele. Sonunu işleşip ata enesin bağlı. Kolunda mutlu götürüp dur. Bizdekin qarachi, ey. Turuşun. Sen birisinin tamanlasında değil misin? Bilesin mi вообще-то? Anam, ne anam? Sen yening tamanı berkin içinde jorib жүрөт. Sen bir akmak bala oldun mu? Kırbaç balagan. Men ұрсатканда болушпай қалсаң, сен ұрсатканда босатамын. Ма тупой болып қалады. Болды қылачы деп адам. Неге шықырдың мен? Biz жұмыстар бар болчу. Автонел қызы, айтасың ба? Саламатсың. Ayşe апаң ғой. Жашына oldu. Барғыла чалып кетші бұл. Менің атым Автонел қызы Дария байке. Сіз жорық кеңесінің депутатысыз, да? Өзім де білмей алдым мен. Депутат келе соғылсам дейсің. Кешіріп қойыңыз байке. Байке, бұл папкада аялдарға қарсы жазалған мыйзам бұзулардың толық статистикасы бар. Мыйзам бойынша мындай қылмыштарға жазасы аябай жеңіл. Ошондуктан күндөн күнгө көбөйүп атат. Көптөгөн жаш кыздар, апалар, энелер зордук зомбулукка кабыл атышат байке. Алардын үй бүлөсү, жакындары эл эмне дейт деген сөздөн коркуп, өз укуктарын коргой албай атышат байке. Бизге сиздин жардамыңыз керек. Түшүндүм. Мен аракет кылып көрөйүн. Болып тұр балам. Қатыным дей бербей, апамдағы естеп тұр. Мен сыйлап алсаң да апаң сыйлап мындай тактымакты көтөрүп келип турсаң макул ғой. Давай. Давай.